Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, znači ljudi, ne zaboravite kako se snima video, tako da ljudi obavezno ostavite like za podršku. Znači, nećete vjerovati šta sam ja radio za svoj YouTube kanal i za kvalitetne klipove. Ovo jeste nekvalitetna kamera, kao što vidite sve to, ali će se promijeniti za par dana nešto. Promijenit će se kamera, promijenit će se mikrofon, promijenit će se puno stvari. Ako znate ko Nedim, a znate sigurno na live streamu kako streama mikrofon i ovo, slično će biti, neće biti puno profesionalna oprema kao od njega, ali bit će tako slično nešto. Tako, zato nije bilo 6 dana klipova, 6-7 dana nije bilo klipova zbog toga. Zašto zbog toga? Zato što je zbog toga i zato nismo. Tako da ljudi, ja mislim čak i da je zadnji klip izašao prije 6 dana. I da, zaboravio sam reći jednu stvar, to jeste da sam poboljšao internet, što znači brži, jači, live streamovi, najjači i tako dalje. Da, evo tačno prije 6 dana sam bacio video, tako da ljudi obavezno ga lajkujte ovaj video, subscribeujte se i nove slušalce dolaze iste kao i Janka. Znači ja vam sve govorim unaprijed. Ne znam da će se to ne šalim se, već bit će svega, bit će bomba. Tako da vi samo trebate uzeti subscribe, znači pristanite crveno dugme, ništa više ne trebate, samo ostavite like, subscribe i to je to. Tako da ljudi, hvala vam puno na razumijevanju, hvala vam puno na čekanju, na istražljivosti, na ne znam nija čemu, što mi nije bilo dugo, ali sad kažem, vraćam se najjači nego ikad. Znači ima da vratim tu svoju aktivnost prije, kao prije, ne znam nija koliko, prije mjesec dana. Znači ja mjesec dana nisam baš bio nešto aktivan, ali vraću tu aktivnost isto prije mjesec dana. Tako da ljudi, to je to. Zabratite me na Instagramu KikiSFVS, zabratite me na YouTubeu Kiki Gang, Kiki Team, imate link u ovaj opisu, tako da to je to. Mi se vidimo sutra u sljedećem videu i u novom videu, a do tada veliki pozdrav.